Proteze su odlično rješenje, pa samo protezu treba znati napraviti. Jer ja osobno smatram da doktor nije dobar doktor ako ne zna napraviti protezu. Jer u jednoj totalnoj protezi je cijela stomatologija. Znači od postave... Šta je sad s tim protezama? Niko je više neće, evo. Svi bacaju smeće, vidim neke ordinacije, reklamiraju kako je bacaju smeće i stavljaju implantate. Pa znaš što ću reći, ja se ne bih baš posložila s tim. Postoji nekad neki osobni razlozi koji mogu biti financijski, vremenski, psihološki, zašto neko nije spreman za implantate. Jednostavno u takvim periodima života ti moraš ponuditi neko drugo rješenje i sad za nekog bezubog pacijenta možda proteze su odlično rješenje, samo protezu treba znati napraviti. Jer ja osobno smatram da doktor nije dobar doktor ako ne zna napraviti protezu. Jer u jednoj totalnoj protezi je cijela stomatologija. Znači od postave zuba do anatomije, grebena, poznavanja. Znači ti moraš poznavati sve da bi napravio jednu dobru protezu. I opet i tada je izazov nekad. Koliko naša Maja ima iskustva u tome? Majica naša je naš tehničar za proteze. Ona ima, Maja, nemoj me ubiti, preko 25 godina iskustva u protezama i ja smatram da je Maja jedna od najboljih tehničara u gradu za totalne proteze. Majica naša ide na edukacije konstantne i kad Maja i ja napravimo protezu, to onda nas pitaju ljudi kao pacijente pitaju ljudi kada su li napravili listice. Jer Maja i ja volimo, osim što da proteza drži, stvarno se potrudimo da ta proteza uvijek drži, da nam ne treba ljepilo za proteze. Ona i ja volimo da to stvarno lijepo estetski izgleda. Onda upotrijebimo ove višeslojne zube pa ih malo onako napravimo kad se nasmijete da to ipak na Znači opet najskuplji materijali. Ha! Pa znaš šta, moraš pacijentima dati uvijek u svakoj situaciji najbolje rješenje. Nema veze šta je on ili ona osuđena na protezu. Pa daj da ta proteza izgleda lijepo, da drži, da nju nije sram ili njega kad hoda s tom protezom, da se nasmije. Znači ne mora niko znati da ima protezu. I znaš šta, nakon određenog vremena malo u glavi dok to prihvatiš da nosiš protezu, ali nakon toga ljudi se naviknu na te proteze i nemaju nikakvih problema s njima. Moraš imati protezu u ponudi. Okay.